xa sekwayilanders under 15 coach ngu-Ali umdala Dube nguyede coach so vele imbali emxasele khona kwaLenders from khona phana vele I think azange ngikhangele emuva. I think etime tesidlala kulokho kana kwakunzima ukudlala ku first ngoba thina sithi nxa ukhangele phezulu ku first kwakulabo Rambo kulwe noma Kenyathi sasingama under 15 wayekhangele iroad yakhona ukuhamba ukonjerana and then under 18 kwakulabo Roy yosiza cause and cabinet so iroad yakhona sinxa ikhangele vele wabona ilada yakhona lenzima but into eqaqathe patience. I think also singakhali vele reserve yakhona by that time reserve yakhona won't know bonke kancane abantu abangu 10 11 ba deserve ukudlala ku first but bangakwani. So I think from that time talent dlala njani it was too much but now talent yakhona sesiba njani sesidinga talent xa talent dlala ngadingi talent dlala ikhona. Now we are looking for talent, that's why silapha e-ground samudinga talent abafanele lapho kala wasile phumula wakwasithola team eblind ephumula kodwa East Rovers laba wasithi ngihamba even amagwegweni kwakunde wabo Nottingham Forest if ngihamba entumbane kwakule Nguqu lethu so la ngisadlala khona ngalo kwakusiba i-competition so lawo is a player to grow kwakusiba njani kwakusiba easy because lapha every week you play a competitive game ama good players but now akusekho khonoko abafana too much ilokho amafoni so lamafoni kawanga lamafoni ama TV phande so nama drugs into afana sebezidlala phande sezinjani sezizinenga kakhulu.